Yes, mashabiki maitu kana mashabiki mai kaitu nene nye kwa masitoni to Robert Mwe wambenda no wimbite kala kamana kakoyo kambani na twi kilungu ni mwendete pyu kilungu kitawa EKAI TUNEENE na nimuta basi EKAI TUNEENE idha yetetu kwenyu kwesela kisasa kinene kisasa ncha Triple P TV na umundi na mbio liko mashimo ni by the way nikenda siku idhia nina mumandia arembo and make it to me nikenda siku idhia tukunite story na monesa so onandikwa na kwa nanga much of your time nienda na mbeo dho cha murembo ibano nikenda siku idhia ni wamukethia na mutabia ondo wetawa alafu withie tukunite maundu onesa so mrembo karibu sana. Asante. Kwa masito itawata Kwa masito nitawa Mary Mutanu. Mary Mutanu. Mary Mutanu musiniba Musini Makueni saidi sia Mukuyuni. So mashabiki maito omonde twina mundu kwitwa Mary Mutanu ni wetu ithatu iko na story nake. By the way Mary Mutanu ni wakundu kwitwa Makueni Mukuyuni. So tafadhali edhandu subscribe ita account ine ito EKAI TUNEENE semba subscribe account ine EKAI TUNEENE nikenda wese kwithia anytime twina tuwekia a new video by the way uketha mundu wambe ukwata notification. So karibuni sana ikala nikenda tu nenge story na mundu kwitwa Mary Mutanu. So Mary Mutanu family umete katika family ya Ndumeana? Numete katika family ya Siana Monza. Wewe wakianata? Ni wa katatu kumeti nani? Ma first born ndo ambao tu tini ya ma first born ba yana ma second born. First born witu etawa Zilani. Second etawa Gladys Nduko. Third one etawa Kennedy Mutie. Fourth Ndevo. Wa katano ninye. Wa thanthatu Ndevo. Wa Monza etawa Roslyn. Yes, Roslyn niwe last born. Last born. So ni wakethia last born muno. Etha ngaliko iba? Etha musia school. Class kia kiana? Form 4. Yes, mundu kwitwa wamwitata. Yes, Roslyn nitwa kukethia muno kuma studio ni cia EKAI TUNEENE. So mundu kwitwa Mary. Karibu katika studio sito cia EKAI TUNEENE. Asante. Nuto sabia katika mwianile waku maundu ala mwakomana mo kana mwianile waku waili hata. Katika mwianile wakwa nitokie wethia musini kwitu bena thina mwingi kou na wethia yuma mno wo kushungulikila kila undu wonde ithe wakwa ai mulebi muno endete kunywa kou elathia kwata kibalua thukuma mbesi yake asioka tauni wake mumile ithelile so wethia mamwe bitile ibinda yu munundu na Siana Monza no we kila kindu chonde nibokie babika bandu wethia yu kutingwa liu mpaka yuwesa kwithia ndeno weso kutina uya atwende tukatethesia ndio wakwa kwenza njukuni kana atwikie liu twathi twenza njuku muthenya wa mbe twae momina twasioka twathi twamutethesia muthenya wa keli se mothela muthenya wa katatu twathi twamutethesia na wethia ni twaendangite muno ni twalatitio ni twaenda obuthina wethi wa twaenda twasemba oku wethia yuwe ene nyake nundu ibinda yu uane nyake wethia monitor ta manoisie na no bala mati kwenda kutuyatika mbele kuka bau kuni mamuye kwika kindu kithuku na bau nipo tumila muthenya usu tumila mundani twekiwe icio twaya na twamino ya icio twakwate wanguku na twewa twinuke na twibikanga kalusini ke bau niguo mathina mambisie kamwana gaka nini kambisa kwalwa nibu na tithe yanga bau nako kamwana gangi kakuite nguku katio kabaluka kula kwoko wethia ke yambia una kwoko kakwete nguku na kwoko ni kwomeiye twacoka twathi musi la twendie musi wethia yuka kamwika asitiwa muno mamwa twethia mamwa ate musi la twethie mamwa ate musi wethia yunye ni alangwa ni bwa banini na brona yake alangwa banini lakini weni waumia kwoko bado nipo twokie twekala musi twethia mam Ndevo twikalanga mamuoka la mamuokie thia yuka kamwe nikasitiye muno yuni bo atukulie kwa ni chao kila twaya twamya kwanza yuethia ni tubitha ni tukia twamya kalitwe kana kalitwe ni umuno kuma ba mam ni wa endie chemist ni ayo uba kuya ka uyandawa na twasioka musono twaiba masoma ma John na ila wa sio kaokie kanywa ndawa isu wethia bumbado no yalite ka kwa chatene kamo kakethwa kakwio brother waku ila mwendie mweke wale mweke liula mweke iwe liu akwe kana mweke iwe liu okua muthimuka uye musi
twekiwe mbemba cio kua alafu ni twaite githeri. So kitheri kiu nicho kiamweteie mathina mwai ciana ata kuu mwaendete kumandhaliu Twai atatu, munini wakwa alafu munene wakwa bado. Mweke wa liu na wethia mwavika mucii ni kwambia kwithana mathina mavumenyu ni mambia kwithana mathina na mwathi muyamuka the following day mwethia brother waku umwe akwie mwaku ila mwethi kindu cha muthemba ucio kiapeniie mweki ata kuma bau kana inya waku ekiata Yani yai kindu chai na ulitu muno nundu yu mamwila woni kindu cha muthemba ucio nitamambite kumukwata akili ukethia bwende kuona undu munene kutongi nundu nake dadi aina thina vyu yuethia amwetesa thina vyu kwanza ono tuku tukoma etinda musembethetie kwa mwendo mutemanga na kivanga nipopokie wethia yu nake ungi okasite watu wa sivitali athia kwa sivitali wiki ile twi kalanga na kwa no kawethia yu bado kilingisini chu wethia ndimo sitie muno lakini na twa sivitali pa manika ni thino la pala uyu na ngukulie wisi kindu ta kikuo kiu ni kindu kithana wito munene muno ila brother waku mwamukie mwethia amutie definitely ni mutwaye sibitali na mutwa sibitali nini sema takrali ni maekiela itawa postmortem kwa brother waku kwa postmortem ethi withina ni chao daktari yaika postmortem ato yu brother wake lino watu wamanikie nundu yu kaka mikakuie musi alafu ibinda ni lando matatu wa mochani undu mwaka wiba ngilile na itano naku ngilile na itano titene ngilile na itano antu no mana atwa mochari so brother waku ndatwa mochari nini ndikayatwa wa mochari nija ukekikie mamu preserve yata nye na yusi nayo munini kwa wiwila kakwie ona ntiatapagwe ntiayawa kananganya no kwie nesa kumana yusua wacha wa mathiko yuka akamweka nini kayuka kuthikwa ndie wabona hospitali lakini ungia yuko kuthikwa na enumia hospitali wai miaka yana hata na yeye munini ndo na class 2 wow kuma bau so mwesio manyata nicha ukina ya thina anti ucio wakwa yuokie wethia nukwigua thina pyu yuonana ni anti uciani na mam okie abika andu wethia yu nukwigua thina onana na mam so be so bika bandu amwe inyake niwe wa mforce iwo mekie kindu cha muthemba ucio andi ucio waku amwa utabinya waku amwiye nicha wekie jungu nona yungu kwe wa munengete ya nguku na yule yungu kwe wa munenga yune ya control ya akili ukesa kwithia control akili sio ukesa kwithia na maikuona utondu wi balawe so ndia nguku ya kawaida nondo yungu kwesu ya class ya bingi wa nyomba kuni kwa cha ya mukanza ngoja mwakilesia mwabingi ya nguku etha mwabingi ikwatuka na mwabingi ya nguku bala ikoma muyamuka the following day mumithianza iselieba tuyamana kula iseli alafu yu yithia mwana uyu hospitali bado wewa awa mbakasya nsoka ni yukite kuumela nguku ni kwete na be nguku kwete brother ucio waku yu ayu okay na imwe sio manyata okay ile nyakuokia tabua ewa uswe waku mena anti waku nimo manea force yokwika maundu ma muthemba ucio a react yata ni ntao no ndu ku react ato we ni wethiwe na thina ngoni kwake na amwetha onio amwikio cianu no sa bayundu na yika we ni we man na ona mwathi kotini mwa musikata bandu na yu ngukulie wow inyawa kweta watethayo inya kwetha yeta Josephine Peter ambao siaize kamera kala wambe mukeria muno balawi mam ni bata naku muno ngai no gutethia obo growth Yesu nye ni bata naku na ngautethia ndani mwana waku
Wow, mashabiki maitu umundi tuna mundu kwitwa Mary Mutanu na niwe tuende na story nake bano aende enotenga story ya mawisilo make. So mashabiki maitu tafadhali ethando subscribe ite account ni ya itu ya EKAI TUNEENE. Tafadhali subscribe nikenda wese kwithia tukunite maundu nesa. Netha by the way nukwendo tuate ya katika social media. In all social media platforms Twitter wa EKAI TUNEENE na kwenye personally nita Robert Mue katika Twitter, katika Instagram, katika TikTok. Yani Twitter tu yate yani abauni nikenda wese kwithia tukunite maundu onesa. So karibu muno Mary na nipole nundu wa maundu asu mwesilie na yu kuma bau mwasiukie kuendea na maisha hata kuma bau yu nibokie walika thina muno. Kwanza yu ethia dad na kenda kuwa mamu no kilo tukwe okanywite musembanya na ibanga ni babikie bandu mamu atoroka atutia bumusi la atutie bumusi na mwitu muku nake niwokia atolokathi na kio ungi bado atolokathi yu ko twatiwa bau after mathiko yu iwe kiuchaendeye ko twatiwa bunye keri tukaka nini alafu brother yu munene yu wibo yu nibokie wethia bena thina mwingi twisila maundu ni maito muno pyu nundu yu eka ugethia patingwa liu tukomana nsa bro we ya mukathi skulu yu we thio atakwite liu kuni bokia ika bandu yu ethia nyendie kuthi skulu nikana nitiwe na keli tukaka nini namba kwa skulu na niwe sio ka skulu wasiokie class ya Canada na ndio sioka ina siokie skulu na thina alika class 3 na endea mpaka class 8. Okay. Na tunena naku Simoni niwe wambia niwabikie bandu wewa ucommit suicide kana kwikia kwiyumya thayu yabikite hata ikenda wise kwithia wina maswanio ma muthembosu yukuma mamwathi ni twokie twekala bau wethia bena thina yu wethia keli tukake tina nikana kayokana na kana kanini kuno wokie bethia yu nethi kumbusi ninga kama ndie mabela kaye nikana tukome musibata ingwa leu dad nde kwinuka esa kuke ukanywite ndendo mananitie kana tiye kuni bokie yu babika mutheno mu babika bandu ethia yu ti kwindina ya kindu kana kenesto ya kindu na nitosie ndathiku yuko twathiku kwa suwa kwa nikuo twaisangali kuni bokie yu babika bandu ethia bado nituteseka muno nundu kukosu kwina liu auana be anti wako auana ke so wethia yu baino weso tu batwa liu na suo mwe nibokie ango wako uma I love you ila umi love okia kwita makuyu la okia kwita makuyu ina tu usuwa wa wandu miosini after andu mosini no kenethia mayengi na makuyu na keli tukuka ituketina kena miaka eli na kitheka ile ungwe kumbi ko katekwya na kulia mwilia mutekia kana liwiki ku mwendu maane kana mwe kumabu ango wakwa ni wangunie muno na toroka bu musiyu na tikala kithekani na kale kithekani mithene 3 mpaka newe no siokie ne lawa siokie ni na umilile poka twethia bena thina muno mamu yuku wandikitwe niwe wokia atumana yukeli tukaketina na mboti wa yubu musi ni wega ila wokia akatumana kathi aendie kala nako bala wathukuma we nyumba wethia yu nyeninya yunatikwa kuno musi ni wega ninokie wethia yu suo muni ndete kuta kigu wethia yeke mwana chess aongwata na umanzembete na sioka ingi musi nela mamuosie keli tuku ni waendie kalanga nako ilobi oba ende yu nibona kwa wokia mbosa twekala ilobi imwe yu wethia nyeni kala kwa sister akwa yu ena mume mekala ilobi saidi sia Kasarani sia ka west not Kasarani nibo wokie wethia yu mume nake ni waite thina nundu akwongelwa muiyongi wethia yu nake ndolunja sister wakwa ni wokia mulunja twathi twekala twathi akombo akasumba twekala la twekalile ni wokie la wasiokie yu kwa mume ingi mam nake umaku yu mamoka wethia kwe kundu pawa andikitwe yu be boss usu akiko kumbe boss usu nake wake aina plan ya kuthiku kuya mamu maina plan ya kuthio ya mamu na landu maisa andu so ni bokie mapanga sabali ya uthikuku ila maendie kuku ni maendie maithambio miyo baunza mwitu umwe umile ya mutabia mwa
anju nakano nuo kiwiki kiuthoka bandramu ni nuo kuo monthi amwenda kumwibia amwe asembele bakithekani kina balo kuigwithila polisi ailika bau mam ni waumile bau asembela bau na atabikite polisi wonie lolti na alika eloli ni ya mwete mpaka ingi lobi na kuma bwa kolo ya na akolabyo kuma bu yuni wetwa twandie kwikala na mamu bandu beta wakamai namba kutila banini niwa tutavia kana andu asu mandikite inya waku na andu ala maisa andu undu be andu maisa andu ni mesa andu ata yu wendete kwiwa nundu anethie ndram cia chuma sithokia kiwiko kwani undu yae country eba ndeyo Kenya mekala ilobi ka andu meva kweli andu meva undu be andu maisa andu anginde maitwa maliando na this story la newa tu ya nini toitabwa na asoso kwanza yu mam ni wa frufi yasia kiwiki thaukia ndramu ni akitie kuokoa ni mwitu usu na ale yo semba polisi nike athio report hata bikite polisi ethianie ne lot na alisa loli oka Nairobi okay kuma bau yuni po twendie twakombo akasomba twekala na mam lakini wethia tutie kuthi skulu nundu wa paino uwezo yu wethia twiomuka tukathio bwa mabia matumba wako kotoni kana tukwatembea cia liu na twikwata mbea cia kwiba nyumba ndo imwe yibwe wa silingi 10 twabua ndote 10 tukakwata yana tukaituko walimu bokie babika bandu twende twabua mabia mpaka yukele tukakamwika sioka skulu lakambio sioka skulu yani lakaendie kalika skulu yu twatiwa twebwa mabia ni na mam nikana yutu kaende angie nikokie kaika bandu nakwa nalikwa skulu na thina alika class 4 nasoma kuma class 4 ukethia yu numa skulu ni uma nisembere nikathi ngethia mamwe etumba mabia ngamutumbisia nikananga mutethesia kuthima twipwe tuko welu poka babika bandu neka class 8 na kuebu ni abidi ni thikwa kimwana kila changu cha mbikite bu nundu athino la weba musi no kina kola skulu na thikwa kimwana tu twekala na ebu yoketo bichamia ike yatialite wiki ile utuko ngomete ni kwa twathokiwe ni nyei maya ome monza makwite ibanga na mabuti na ila malikile yubu ploti ni twa momo ni wakana ila malikile ploti ni mo yandu na mabika kwitu nomba ila malikile nomba kwitu maya iko ndu makitio konele ya kamwana kwibuti alafu mangu atakwoko bana mambu malianza kuma bau ni twaendie kilungu kia sabio twathite ngali bala mapakite mandi changalini na mandi changalini tati mwendo mwa sabio na saisu nje nangwa no swi kitandani ngomete nje nangwa njoi nangwa nje nangwa na yu makosa na matia mwana kiosu kana mamosa nyonde mambo samatio mamukwatie buti na yu amatio mamukwatie buti angi mambu malya yu ndatika nonie mamelela mbe yu ndisi meseile ba nonie mamelela mbe malika yu ngali alafu wekiwa ngalini watoa ba twandie mwendo mwasa na twendete kwitikosi ni bona kulile yu wa ingali kwena mukule neno mumbi wete na ni mwene ona nino yenu ndo mwana oyebu ambika angia kibanga baumbe ambia we twende ama tukumalize sai na akilya na tathi ayu twendete yukumila busi ni bo mnonie monga myangalisu na bindu kiongi na mwe si uambie tu akimnihurumie naona tabengwe no miwe bulana niki twathi ngalisu enda kunga mabugu kwe uosini leo ngamie ba unibone bye mambia shuka na uende na usiangalie nyuma ninaumie ngalini nathi na niendete nukite kumila bandu baikona ibu nibo maina nia ya kwenda mbatha nukite kumila kona ni su nibo mashuti kisasi na kwa nele chabu kona ni bandu bako mambo inabeka watakataka so bawalikila bao kuma bu ninaambia kwa mabu bandu wa masama ingina momona ila mekise kisasi mona mbuye umani monie tamambatha na makwa tangalia maka mayao uwe sio manya nao anja soma nao na bendu mwako sanitano namo
nake mzee usu kana jamaa usu mwekala nake aviwe ba yu mamutia bu mamugwatie buti bau mamutie bu nomba bau pang. Wow. Na yu menda ukwikata masisi kitumi cha kukwata ni chao. Maya iso weda na yu tia iso manania yo ya inyo nundu yu ndisi mendara nundu mendio kunishutia mekwasa na wethia mayambo ya bamo ya ndo angi yu kuntia manania ya ndo aso yeyo. Okay. Na story ya sumu utwike nukwendo yumia thayo. Issue ya ichao. Kuma bau nitwokie na sia na uteteka na sia kamwana tre na wiki suna si na ke dadi yeto ila ithia kwa wetiwe itenukie mathikoni atenukie mathikoni yuba thiba twikana no nitiwe ku kwa kimwana chuchu mathiko after mathiko mathela na chandia kumusi yuko yu nene kala buta mundu na tani mutwa yu ni mutwa yu nene kala musi nibokie nesila mawito maingi wethia ni wambi ni twekala na ambition desa Umwana kuma buu nibokie wethia twasiaka na kangi ka keli wethia yu twina ciana ilika mwana na keli tu na wethia twina thina mwingi pyu nibo bokie na kuniango imo kwa manthia ya town akwata wia ila akwatie wia okakwata mbesa amgeuka wethia yu endo twakibeti kingi wethia yu nikala nibu musikonde kumbuya liu na kuna simu yake yoswa ni mundu muka na esa kukewa nini kunie simu mbumanga nini bokiba bika bandu suomwe wethia yu ni thibandi ni keli kwa muthenya ni kana ngwate mbesa yakuya na cia kuya kana bisi na yu suomwe no kana osa simu na mukune na mugulya yu okyo mbia kwa enu ketha ndu kwendo ketha ndu kwendo nzubia ino mbia ni thikwitu ambia ukwetu kwa bengate wale either wendie na njoka buni nyosu nukite buna ndike kata na ndika kwithia na yu wethia kiamba kwa penyu ni no kiena suomwe na mabumu sina thilo bibala wenda yu ni kana nkaisi kila kiende ni naendie bau wenda na thina mwithia na mundu mukongi bala wathukuma kana nyumba kwake na thina mwithia na mundu mukongi ambingia nzo tuku muima na osakana kaka nini ya mwitu suka iko waseye nakwa kaka ngi ndesi kaumie ba kuno ambingi yenzo tukumuima nina kamwana kau na kalaba usindete sana nani wena ngaiye polisi ya uba kubioka akwatwa akwatwe ndionga na polisi ale kwingi na nibo tokie twasio kanomba uni kwacha mukate ne atwinu chaingi musi atwinu kisia ndiabika na sindila wakwite sonde atwako nyake na akwata nzengi asioka na asioka suo usu nibona iwe yu okia komba pick up park sendo sonde na athi yunye tokia mana nitesi kulawe kala lakini wethia bado huyo musiko mashabiki maitu umundi tuende na kuna story na mundu kuitwa Mary Mutanu na Mary Mutanu by the way aende no share story yake very very inspiring so tafadhali mashabiki maitu nienda wikale obu nikaenda wese kwithia ni twaende ano nena story na mundu kuitwa Mary Mutanu esilite mundu maingi muno esilite mundu maito on gai lakini anyway ngai ni musio so mashabiki maitu ethandu subscribe ita account ina EKAI TUNEENE mbaitu semba bau subscribe nikaenda wese kwithia tukunite maundu onesa so mundu kuitwa Mary jamaa athia thama lakini wethia bado wikalao musiko na hiyo yesiyo bikata ni wa decide maybe kusioka kwenywe kana wa decide kwikala wewe kai kana wa decide yata kie na mukune asimu na mwe ketha ndu kwendo ndu miambe cia liwi ndu nzubia ino mbia ni kitothi kwitu ambia nduki nukite buo yu na nge bika bundi ka kwithie bau na nyendo na tangui kumbe we nukuni inya wake simu maweta kila kindu chonde na brother wake ula muku kou nine kalile una kalengua pa usa umuwa bika la bikiete inyake na brother osu wake muku maoka bunombe la moke bunomba yu mambesya kundonja mambia nithi na mukulya iwimbia nithi pana nyanjuma kwitu wambumise sukulu na njena kana ambia na kwethi nju kwenda yu nyake ambia etha mundu nde ukwenda kula mona ni ye mwakola na mwikara mwitanisi
kuma bau ninokile wethia yue nguna pumbe wa ithea inyake na brothers wake ne angu nilava au wethia na kwa rema lulute kaneva lokendi la no kilile yuna sie kango kilengo sengwa sia kwa nikata nikitothi bando tinda ne umisi ne kunitwe ninalikile yuba urumune no sengwa kumela nalikile ba urumune ambati yaingiba pauntini okangu nilava na baluka ndi baluka ndi wethia na twikiwa indilesia nilana twikiwa indilesia pundilesia ne bebo be yitwe ndawa ya yanzo yeta ingyo so wo munene mabune bone ndi yenani. Shabik Maitu, this story very sad, very touching. The story tuende enoshana mundu kwetwa Mary Mutanu. Wow. Mary, pole sana. Pole sana. Na niwa maneje kuminywa indawa? Ila yu wangu ni na baloka bundilisiani. Njama nondo no kunwangie subosu. Wa subo munene wa egeo. Ne dia dawe su onde na nywa pio. Na stukie nye ni balokile ndina. Kuma bunchai manengi. Ne sio stuka ni ya wiki ili wardin. Kuma ila no kie na stuka ni wardin no kie ne da na ina sister wake. Yu ambiche ando hospitali andia hospitali na sister wake na asio ka ilobi. Athie ekalanga ako kakasyoka ingi okakasyoka ingi no kena butewa na bwa yu na butewa la na butiwe na ndikiwa muthenya ushoka clinic nikana yunuke ni kunwe bisani manike bala bena thina ne ba ila no kie nenukwe yu ni sister wake no kie na bika musie na wethia nake ni woka yuko ni moka meli la wokie okia tia mbuyo su na uwa musele na asyoka ingi na no hospitali nje na binaona meto mema affectiwe ndio na kindu yuoka na asyoka na ke sister yake athi kuna ati wabu museni weka na kala ka mwana ka kwa yu kamwana kuniko ka muka ka mbuyo su kaka kitotia ka yaba uwe mwethi kaka thi school inyake ba una pe andu na kini be mundu kwetu no kiene kala wiki osu yuna andikiwa othi clinic ndo nambite kuandikiwa ni counseling na ndi counseling ni su netwe ni ti na nya wake na brother osu wake alafu yu mwana osu lano kiena matapia bayomo wa kwacho bayomo wathi no kiene kala ngimina wiki umwe na kindu wethia yuntine sosioka clinic ndo lano kiena mwene ndo clinic ndiane wambe sosioka ndia ikata yu ya bidine kala obumosi no kiesu chuma kiithala na nusu ebuye imba ele ebuye imbie juwethia ntina bina metho mene ndi nundu maima affectiwe bugethia ndikuona kindu ino kiena kunia sister wakwa simu uye masako keka ti sister su wakwa ndietha ni thayo nundu yu ni wokia mbosa ando akwa akyathi unzubi ando hospitali na ino kunwa ngusa nethia itema ni na affectitwe baini. Pole mundu kwitwa Mary. Na nundu wa masa wimwini wimwini wa mbathisia kumutaya mweya. Tutabia undu channel yaku witawa? Channel chakwa kitwa Mary Mukuyuni. Mary Mukuyuni. Tafadhali mashabiki maitu ma EKAI TUNEENE tusembe baya katika YouTube nikenda wese kwithia nitwa support mundu kwitwa Mary Mukuyuni. Mary Mutanu walika katika YouTube etwa Mary Mukuyuni. So twithe tuyatiane au by the way twithe tuimwatia bau twithe kisimbathisi yake tu subscribe account ni yake tumu support mbaitu nundu yani kele tukaka kwa kwitu keselie mundu ni maingi pio. Maybe Mary no tuguze okakora ska wathiola wendete pio we katika YouTube channel yako. Pe une na lekilie o metoke ukulete form yakwa ni bawe Yesu winetwe yani wambie musi witu utwikite wa uthekewa nundu wa thina mbaitu ithitu ya soma musi witu moneleania ciana uimi nundu wa thina ni gwitha ithitu ina kindu dadi wetu amamnake ni wawaiye ni wa thina ila tuthekwa na tui dadi wetu amamnake ni wawaiye
nikasite numilie musi uyu waku ona ketha mathanio musi uyu ndumila ndadithe ya umaikitie mendotoni ona ketha mathanio musi uyu ndumila hai matavye Yesu ndumende-ini anani senzi. Oh, yes, yes. Mashabiki maitu usu ni wathi musio wa mundu kwitwa Mary Mukuyuni. Sema baya katika YouTube channel ya mundu kwitwa Mary Mukuyuni. Tafadhali tu subscribe tu education mbathisi ya mundu kwitwa Mary Mukuyuni nikenda wise kwithia twathimikite onesa. Now Mary tuimino kilelia umundi wakilio tembe tu wakomana na mwana keosu wa kwikie maundu ma muthemba usu utonyo mutabiata kila ndono mutabia nikana niwambikie na inundu kekatiwe mwi wakwa witha wina vina na ndira ni na thina wi bandu na nitha ni na hope ya kana ciana ciakwa ningweya nesa na none ucio wacio lakini kwao yu tina matumaini. Mary uthukuma wia wiva Titha yani nitukumawa kibalua na kwatoa chobo ngwa na kosangi kala nombani nikala kitengela. na wina mzee so nienda unene na mashabiki maitu ma bandu beta wakitengela nondo inese EKAI TUNEENE ina mashabiki mekitengela nienda andu asu umaneni umatabie ulondo ukwenda mautethia kindu chambe lando no mutabia ketha mundu no ethe na wia no ambitie. Number 2 ni mulike YouTube channel chakwa musubscribe Mary Mukuyuni. Namba 3 pena pena group ya WhatsApp ila tukwenda kuchanga tukomie mam growth ila ninawetete iban ketuo ku mundu enda join no join namba nesu yakwa niendo manenga namba yaku ya simu nikenda wise kwithia no mau reach no mau kunie no mau tumia maybe your support yo kana anything me makwenda ukukwatia nayo na umanenga namba yaku ya simu. Namba yako ya simu ni 07 148 82 366 07 148 82 366. So mashabiki maitu esu niyo namba ya mundu kuitwa Mary Mutanu kana Mary Mukuyuni. So tafadhali mashabiki maitu edhabe mundu kwenda support mundu kuitwa Mary Mukuyuni kana Mary wendo tabia mashabiki mai EKAI TUNEENE kana mashabiki maku ata kila kingindo no kutaya mashabiki mai EKAI TUNEENE mwende na kusubscribe channel chu nikana kila cha post wokethia ni mukuona na twikwata na moko pyu kila kingindo no weta ninzia ninewa loti tuniavya juko junumite bani tesi nitembe neti na ndingwa kiatu tinondo no muyundisi nienda kwikata kwambisha mashabiki maitu makitengela tafadhali namba ya mundu kuitwa Mary Mutanu. Mary ni wangu ni lani kwa vya na wekindu na ukolewa lakini mashabiki so touching lakini nisi muyanduma ngoyo lau. So mashabiki maitu tafadhali tuku ni mundu kuitwa Mary Mutanu nondo na ni watu nenga namba yake katika screen situ. Tafadhali tumukunie simu tunene nake tumu encourage tumu support yani edhabe na any support utuonda kwitha winayo tafadhali kunia mundu kuitwa Mary Mutanu simu nikenda weze kwithia ni mwanena. So mashabiki maitu nundu wa masani wa producer yitu aimbea masani masemba tuendo